Hrvatske, čiji smo mi dio, šalje poruka da ta zemlja mora ostati jedinstvena, nedjeljiva, da to mora ostati zemlja ravnopravnih građana i da niko nema pravo posjezati ni za jednim djelićem njenog teritorija. To je naravno vrlo lako izvodivo, ukoliko uspijemo dati doprinos, ja bih rekao, i ubijediti one neću, a mi smatramo da se to ne smije taknuti. Bosna je multikulturalna, bez obzira ko je njome vladao od cijeloj njenoj tisućljećnoj povijesti i to tako mora ostati. Dakle, mi moramo zajedno sa svima onima, neovisno nacionalnosti, dati doprinos i sa ove strane da politika i sljedeći razvijati i o kojima ćemo se brinuti vezano za bošnjački nacionalni identitet, mi moramo u narednom periodu stvoriti nacionalne institucije. Nama danas ne funkcionira ni Merhamet ili nekako drugo, ali Merhamet već postoji, dakle moramo to pretvoriti u bošnjačku nacionalnu humanitarnu zajednicu, pretvoriti u nacionalno bošnjačko kulturno društvo. Dakle, imamo niz segmenata koje moramo učiniti. Ja sam rekao da